bayita Arsenal de Gunners. Ekipe ya Arsenal irimo amakuru menshi atandukanye arimo agenda avugwamo aturuka hariya Emirates cyangwa se mu majyaruguru y'Ubwongereza, aho ino ekipe ya Arsenal ibarizwa n'ubundi. Gusa amwe mu makuru arimo avugwa, igitangazamakuru Given Sport ndetse na Team Talk birimo biratwemereza yuko ekipe ya Arsenal kera kabaye yamaze kubihitamo transfer zayo ebyiri igiye guheraho ikora mbere y'izindi zose, nk'uko Andrea Berta ndetse na Mikel Arteta bamaze kuba babyumvikana. So ibyo byose rero ndetse n'ibindi nibyo tugiye kurebera hamwe, tunareba ngo izo transfer ebyiri ni izihe, mbese ibikubiye muri izo transfer byo ni ibihe. Kanshimira cyane mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwira ngo nyamuneka iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ku ikubitiro turasanga inkuru irimo ivugwa ku witwa Morgan Rogers, uno musore w'umwongereza w'imyaka 23 ari kumwe na ekipe y'igihugu y'Ubwongereza n'ubundi mu gikombe cy'isi kirimo kiraba kugeza ubu, ndetse uyu ni umwe mu basore bavuzwe barimo bifuzwa cyane bikomeye na ekipe ya Arsenal, cyane ko ekipe ya Arsenal irimo irifuza kuba yakongera imbaraga mu gice cy'ubusatirizi, cyane cyane ku ruhande rw'ibumoso ndetse no muri nimero 10. Uno musore rero watsinze ibitego 14 agatanga assist 12 muri ino sezo, ndetse ibyinshi akabikorera ku ruhande rw'ibumoso, akaba arimo aratekerezwa nk'umwe mu bakinnyi beza baza kugira icyo bafasha cyane cyane mu gice cy'ubusatirizi ino ekipe ya Arsenal. Ndetse amakuru arimo aturuka Emirates ndetse no hafi ya Arsenal akemeza yuko uyu ari umwe mu bakinnyi bari kwifuzwa cyane bikomeye kuruta abandi, kubera yuko ni umwe mu bakinnyi bamenyereye Premier League, ni umwe mu bakinnyi bamaze kuba bakora imibare ibagira abakinnyi badasanzwe. Amakuru rero akaba arimo yemeza yuko ekipe ya Arsenal na Morgan Rogers ndetse n'abamuhagarariye baba baramaze kuganira ku byo kuba yayerekezamo, ndetse no Morgan Rogers akaba yaramaze no kuba yemerera ekipe ya Arsenal kuza kuba yayijoyininga. Ariko ikibazo gisigaye rero kikaba ari ikibazo kiri buze kuba hagati y'amafaranga ari buze guhabwa ekipe ya Aston Villa, cyane ko ekipe ya Aston Villa yamaze kuba isaba miliyoni 100, ivuga yuko ariyo mafaranga yifuza kugira ngo irekure uno Morgan Rogers. Gusa nanone ikindi ntabwo ari ekipe ya Arsenal yonyine ibimushaka, ni umusore nyine iri buze gusaba ko ihangana n'andi ma ekipe harimo nka Manchester United, Manchester City ndetse na ekipe ya Chelsea. Ariko iyo twavuga irimo imwifuza cyane cyangwa se imurayingaho byatahari na ekipe ya Chelsea, cyane ko ari ekipe ubona ko itarimo iravuga ku zindi transfer nyinshi, naho nka Manchester City byaravuzwe ariko ubona yuko ntabwo ari deal irimo ibara cyane. Manchester United nayo ni uko ifite izindi deal irimo ihanze amaso. Uyu musore rero ufite amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2031 hariya i Villa Park, nubwo bwose nanone amakuru azamuka aremeza yuko ekipe ya Aston Villa nayo iri buze gukenera kuba yagurisha kugira ngo ibashe kubalansinga ibitabo bitewe n'ibyo yinjiza nk'ama TV right ndetse n'ibindi, ntago birimo bihura no kuba yakipinga zino profile zose ifite, ko n'abakinnyi batangiye guhenda. Ibyo umukinnyi nk'uko yakugejeje kuri Europa League akaguha tike yo gukina Champions League n'ibindi, hari biba biri mu ma contract yabo nyine y'ibyo ugomba kumwongera nk'imishahara. Rero kugira ngo ibyo byose ibashe kwibalansinga nk'uko Game Sport irimo bitubwira, iraza kuyisaba kuba yagurisha. Ndetse ku ruhande rwa Aston Villa ndetse n'abandi babikurikiranira hafi bareba bagasanga umukinnyi mwiza wo kuba baza kurekura ari Morgan Rogers, bitewe n'uko Morgan Rogers niwe mukinnyi nyine bafite ufite ayo mafaranga menshi cyangwa se agaciro kanini ku isoko mu gihe baza kuba bamugurishije, ko ari byo byafasha ekipe ya Aston Villa rero kuba yabalansinga ibitabo byayo ndetse ikagira nayo icyo isagura, yewe amafaranga yahabwa ikaba yanayifashisha mu bijyanye no kugura abakinnyi. Akatubwira yuko rero uwitwa Ben Jacobs, uyu nguyu abantu benshi baramuzi hano kuri Game Sport ndetse na The Athletic. Ben Jacobs akakubwira yuko ekipe ya Arsenal nibyo ni imwe mu makipe afite amahirwe menshi yo kuba yasinyisha Morgan Rogers, ndetse we agatekereza yuko hagati ya miliyoni 80 na 90 haza kuvamo amafaranga yahabwa Aston Villa cyangwa se Aston Villa yaza kuba yemera. Ni mu gihe Morgan Rogers ndetse n'abamuri hafi bo bavuga yuko we ekipe yifuza kuba yajyamo mbere y'izindi ari ekipe ya Arsenal kuruta kuba yajya muri Chelsea cyangwa indi ekipe mu zirimo ziramuvugwaho. Undi mukinnyi ni uno musore w'umufaransa nawe w'imyaka 23 bamwita Bardry Barcola, uri kumwe
n'igihugu cy'Ubufaransa mu majyaruguru ya Amerika mu gikombe cy'isi. Uyu musore wamaze kuba nawe atsinda ibitego 13 agatanga asiste 7 muri ekipe ya Paris Saint-Germain zishize, ni ukuvuga uruhare rw'ibitego 20 nk'umusimbura, kubera yuko ku ruhande rw'ibumoso aho akina ahahuriyeho na kompetisiyo ikomeye, kuko aba afite guhanganira umwanya na Khvicha Kvaratskhelia, kandi uyu ni umusore wagaragaje urwego rwiza kuruta abandi, cyane ko muranabizi ko mu minsi ishize amaze no kubatorwa nka best player of the season muri UEFA Champions League, yatewe nk'umukinnyi mwiza wa sezo. Ibyo rero bikakwereka uruhare rwe ndetse n'ubwiza bwiwe mu kibuga. Ariko amakuru nanone arimo agenda aturuka mu gihugu cy'Ubufaransa, ahanini yari yamaze kutubwira yuko yitwa Bardry Barcola yaba yaramaze kumenyesha ekipe ya Paris Saint-Germain yuko yifuza kuba yakwigendera, cyangwa se yifuza kuba yagira ahandi hantu yerekeza, akajya kubona umwanya uhagije wo gukina kugira ngo nawe azamure urwego rwiwe. Ibyo rero nibyo barimo bashingiraho bakakubwira yuko ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Liverpool zose ari ekipe zirimo zirebera hafi ino diri no musore, ariko Team Talk yo igakomeza itubwira ngo ekipe ya Arsenal bisa nkaho ariyo iri seriye cyane kuri uno musore, kubera yuko Liverpool irimo irabara Barcola ariko ikamubara nka second choice cyangwa se plan B, nyuma yuko bari buze kwenda babuze uwitwa Yann Diomande nibwo baza kujya kuri no deal, mu gihe ekipe ya Arsenal yoyo barimo barabara bagasanga n'ubundi even if babona uyu Morgan Rogers bari buze babaye babona amahirwe yo gutwara nono Barcola babatwarira rimwe, kugira ngo Rogers noneho bamujyane ajye kwambara profile yo gukina nka nimero 10, ahubwo benda bakaza kuba bagira uwo barekura hagati ya Eze na Odegaard, ariko amahirwe menshi n'undi akagaruka kuri Odegaard. Gusa ekipe ya Arsenal nayo niyo ekipe babirimo bivuga ko yaba iri seriye cyane kuri Bardry Barcola. Amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubufaransa rero nayo nanone akemeza yuko ekipe ya Paris Saint-Germain yaba yamaze gushyira price tag ya miliyoni 120 kuri uno muvandimwe bita Bardry Barcola. Amakuru akemeza yuko rero ekipe ya Arsenal ngo yaba irimo yitegura, cyangwa se yaba yamaze no gutegura bid ya miliyoni 80 zo kuba yakoherereza muri no ekipe ya Paris Saint-Germain. Ni mu gihe Bardry Barcola ku giti cyiwe n'abamuhagarariye babuje kuba bagira deal baganiraho, mu gihe igikombe cy'isi kitari cyarangira. Paris Saint-Germain nayo irimo iririnda kuba yatinjira mu biganiro cyane ko iravuga ngo dutegereze turebe, ntawamenya ibyo Bardry Barcola buze gukora mu gikombe cy'isi, bishobora kuza kutwongera amafaranga kuri deal twaza kuba tumugurishamo, kuvuga nyine mu gihe yakomeza nkuko yatangiye akabona ibitego akabona ama assist mu gikombe cy'isi, byaza kubafasha cyane kuba bamugurisha ku mafaranga menshi. Gusa nanone Paris Saint-Germain na Arsenal biravuga yuko ibiganiro byaba byatangiye behind the closed door, cyangwa se inyuma y'amarido, ndetse akaba ari nayo mpamvu ekipe ya Arsenal yaba irimo irategura bid yo kuba yakohereza muri ino ekipe ya Paris Saint-Germain. Ibyo byose bagashingira ko byaba biri guturuka ku kuba ekipe ya Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain zaba zagiranye ibiganiro, cyangwa se hari ibyo zaba zaganiriye. Ikindi wamenya muri ino ekipe ya Arsenal ni uko abo babiri nyine nibo ekipe ya Arsenal ishaka guheraho, ubwo ni Morgan Rogers ndetse n'uno Bardry Barcola. Gusa nanone amakuru akemeza yuko bitewe n'uburyo ekipe ya Arsenal irimo yifuza umuwinga w'ibumoso, mu gihe izo deal zaba zidakunze iraza kuhita yerekeza kuri uno mugereki ukina mu gihugu cy'Ububiligi muri ekipe ya Club Rouge bita Christos Stories, ndetse bakanavuga yuko nanone ishobora kuba yakongera ikareba cyangwa se ikaba yakwita kuri deal y'uwitwa Nico Williams, kuko ni umukino nawe bamaze igihe bakurikirana. Murabizi mu minsi yashize twari twanabigarutse yuko uwitwa Nico Williams nawe yaba yongeye yatekereje ku kintu cyo kuba yasohoka mu gihugu cya Espagne akava muri ekipe ya Atletico Bilbao. Ibyo rero bikaba birimo biravugwa yuko mu gihe cyose bano basore babiri, ubwo ndavuga Bardry Barcola ndetse na Morgan Rogers, haba hagize utaboneka muri bo, ekipe ya Arsenal yaza kuhita yerekeza kuri Christos Stories ndetse na Nico Williams. So ni ugutegereza tukareba ibiri buze kuba, ni ugutegereza tukareba ibiri buze kuba bigarukaho n'ibigenda bizamuka muri ekipe ya Arsenal. Nshimira cyane mwese mwamaze gukanda subscribe, namwe mwese mbibutsa ariko nimutari wakanda subscribe nyamuneka wibuke gukanda subscribe, wibuke gukanda like kuri ino video, ujye muri comment utwohereze igitekerezo cyawe. Ese wowe hagati ya Barcola na Nico Williams wahitamo cyangwa se urabona ekipe ya Arsenal yari ikwiye guhera kuri deal y'uwuhe muri abo bombi? So kambashimire cyane, dusubire muri video zikurikiraho. Ciao ciao.